ngushimiye kuba ukomeje kudukurikira kandi nguhaye ikaze kandi by'umwihariko mu gace kacu k'uyu munsi aho tugaruka ku bintu runaka muri top 20, top 10 cyangwa se top 5. Uyu munsi reka tuvuge ku bihugu 20 binini cyane kuruta ibindi byose ku isi. Ngushimira niba waramaze gukora subscribe kuri iyi channel, niba utarabikora kandi kanda handitse subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke no gukanda ku kamenyetso kameze nk'akazogera kugira ngo ujye ubana notifications uko dushyize ikiganiro kuri iyi channel. Isi muri rusange ifite ibihugu 196, gusa byose ntago bingana mu buso. Birumvikana hari ibihugu binini cyane kuruta ibindi, hakaba n'ibito nyine birumvikana. Ku mwanya wa 20 igihugu cyaza gifite ubuso bunini kuruta ibindi byose ku isi haza igihugu cya Peru. Igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo, ni ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, gifite umurwa mukuru witwa Lima. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bwa kilometero kare 1,285 na kilometero kare 216. Iki gihugu kikaba kiza ku mwanya wa 20 mu bihugu binini ku isi. Ku mwanya wa 19 mu bihugu binini kuruta ibindi ku isi turasanga igihugu cya Mongolia. Iki gihugu kikaba gifite umurwa mukuru witwa Ulaanbaatar, kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 1,564 na kilometero kare 116. Kikaba aricyo gihugu cya 19 mu bihugu binini cyane ku isi bifite ubuso bunini kuruta ibindi. Ku mwanya wa 18 mu bihugu binini cyane ku isi turasanga igihugu cya Iran. Igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, kikaba gifite umurwa mukuru witwa Tehran. Iki gihugu kandi gifite ubuso bwa kilometero kare 1,648 na kilometero kare 195. Iki gihugu rero giherereye ku mugabane wa Aziya, akaba ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa 18 mu bihugu binini ku isi. Ku mwanya wa 17 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi kurusha ibindi turasanga igihugu giherereye ku mugabane wa Afrika mu gice cy'amajyaruguru cyangwa se muri Maghreb, akaba ari igihugu cyitwa Libya. Iki gihugu kikaba gifite umurwa mukuru witwa Tripoli, kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 1,759 na kilometero kare 540. Kikaba kiza ku mwanya wa 17 mu bihugu binini ku isi. Ku mwanya wa 16 turasanga igihugu n'ubundi giherereye ku mugabane wa Afrika, igihugu cyitwa Sudani. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare 1,861 na kilometero kare 484. Sudani akaba ari cyo gihugu cya 16 mu bunini ku isi. Ku mwanya wa 15 hari igihugu cya Indonesia. Iki gihugu gifite umurwa mukuru witwa Jakarta, kikaba gifite ubuso bwa kilometero kare 1,904 na kilometero kare 569. Indonesia akaba ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa 15 mu bunini cyangwa se igihugu gifite ubuso bunini ku isi, kiza nyine ku mwanya wa 15. Igihugu kiza ku mwanya wa 14 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi turasanga igihugu giherereye ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, igihugu cya Mexique. Iki gihugu gifite umurwa mukuru witwa Mexico City, kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 1,964 ndetse na kilometero kare 375. Mexique akaba ari cyo gihugu cya 14 mu bunini ku isi, nicyo gihugu gifite ubuso bunini, kiza ku mwanya wa 14 mu bihugu byose byo ku isi. Ku mwanya wa 13 turasanga igihugu cya Saudi Arabia. Ni igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya. Iki gihugu gifite umurwa mukuru witwa Riyadh. Iki gihugu kandi kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 2,149 na kilometero kare 690. Saudi Arabia nicyo gihugu cya 13 gifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 12 turahasanga igihugu cya Greenland cyangwa se Denmark. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bwa kilometero kare 2,166 na kilometero kare 86. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Nuuk. Igihugu rero cya
Greenland cyangwa se Denmark, akaba ari cyo gihugu cya 12 gifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 11 turahasanga igihugu cyitwa Democratic of Congo cyangwa se Democratic Republic of Congo DRC, igihugu giherereye ku mugabane wa Afrika, kikaba ari cyo kiza ku mwanya wa 11 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi. Iki gihugu gifite umurwa mukuru witwa Kinshasa, kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 2,344 ndetse na kilometero kare 858. Akaba ari cyo gihugu cya 11 kinini ku isi gifite ubuso bunini kurusha ibindi ku isi. Areka noneho turebe ibihugu 10 bya mbere bifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 10 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi turahasanga igihugu giherereye ku mugabane wa Afrika, ni igihugu cya Algeria. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 2,381 na kilometero kare 741. Indimi zikoreshwa muri iki gihugu harimo Icyarabu, Igifaransa ndetse n'izindi. Ikindi gihugu giherereye ku mugabane wa Afrika mu gice cy'amajyaruguru, akaba ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa 10 mu bihugu binini cyane ku isi. Ku mwanya wa 9 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi kurusha ibindi turasanga igihugu cya Kazakhstan. Iki gihugu kiza ku mwanya wa 9 mu bihugu binini cyane ku isi, gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 2,724 na kilometero kare 900. Akaba ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa 9 mu bihugu binini cyane ku isi. Ku mwanya wa 8 mu bihugu bifite ubuso bunini cyane ku isi kurusha ibindi turasanga igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo, ni igihugu cya Argentine. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2,780 na kilometero kare 400. Argentine akaba ari cyo gihugu cya 8 gifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cy'Ubuhinde cyangwa se India. Iki gihugu kikaba kinari mu bihugu bituwe cyane ku isi. Iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 3,287 na kilometero kare 263. Ubuhinde akaba ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa 7 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cya Australia. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 7,741 na kilometero kare 220. Iki gihugu akaba ari cyo kiza ku mwanya wa 6 mu bihugu bifite ubuso bunini cyane ku isi, igihugu cya Australia. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Brazil nicyo gihugu cya 5 gifite ubuso bunini cyane ku isi, akaba ari igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Brazil kandi ifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 8,514 na kilometero kare 877. Brazil akaba ari cyo gihugu kiza ku mwanya wa 5 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi turasanga igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, akaba ari nacyo gihugu gituwe n'abaturage benshi ku isi uyu munsi, ni igihugu cya China cyangwa se Ubushinwa. Iki gihugu umurwa mukuru wacyo witwa Beijing. Iki gihugu kandi gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 9,596 na kilometero kare 960. China cyangwa se Ubushinwa akaba ari cyo gihugu cya 4 gifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 3 mu bihugu bifite ubuso bunini cyane ku isi turasanga USA cyangwa se United States of America, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifite ubuso bunini ku isi kiza ku mwanya wa 3. Iki gihugu gifite umurwa mukuru witwa Washington DC, gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 9,826 na kilometero kare 675. Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari cyo gihugu cya 3 gifite ubuso bunini ku isi. Ku mwanya wa 2 mu bihugu bifite ubuso bunini ku isi kurusha ibindi
turasanga igihugu cya Canada akaba ari igihugu gifite umurwa mukuru witwa Ottawa. Iki gihugu kandi gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 9,984 na kilometero kare 670. Canada akaba ari cyo gihugu cya kabiri ku isi gifite ubuso bunini ugereranyije n'ibindi. Ku mwanya wa mbere cyangwa se igihugu kiza imbere y'ibindi mu kugira ubuso bunini ku isi turasanga igihugu cya Russia cyangwa se Uburusiya. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 17,098 na kilometero kare 242. Kikaba gikoresha indimi zitandukanye zirimo nk'Ikirusiya ndetse n'izindi ndimi. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Moscow. Iki gihugu kandi hari imigabane myinshi kiruta, harimo nk'imigabane w'Uburayi ndetse na Atlantika ndetse na Oceania. Iki gihugu ni igihugu kinini cyane ku isi, akaba aricyo kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu byose bigize isi mu kuba gifite ubuso bunini ugereranyije n'ibindi. Ngaye nguko rero ibyo nibyo bihugu 20 bya mbere bifite ubuso bunini ku isi. Ngushimira cyane wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Niba waramaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, kandi niba utarakora subscribe kanda ahanditse subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Naho ninjye nitwa MER. Komeza ugire ibihe byiza uryoherwa n'ibiganiro byacu. Salam, shalom.